إمام نبوي 40 حديث إمبا أروبناكيغا ميادو ميوا حديثكي سالس فسون حديث بحديث كمي أنني عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال له حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كبان رواية حديث بسفره. هذا جابر بن عبد الله كيفانك صحابي كتير ما صحابي بيكله بيعة العقبة هي ديوانا بيعة كيفان بار وداعن كيفانك بابا فول عبد الله يا إكيغا. هذا عقبة هي فون دي بيعتك ما النبي صلى الله عليه وسلم مكة أولو فيرو قبيلة تهوج ميهم مي حجّن أجي عمرة بداعن نبايروجا إكريك فان إسلام دين هشيلو بي إغتم مدينة بداعن نبي بايكا إكريك فان إسلام دين هشيلو بي أي ديوانا فارو إما ديوانا بيعتوجا عقباجا هي فون ديوانا بيعتوجا إكريك فان بارو بداعن نبي أي إكريك فانا كي تقولو كودا كوجّي أديفوجا ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء أريهوجا إكريك فان إتكي هنغرام تكيجا بارو بداعن نبي إكيفان إداروني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة تمام ما النبي صلى الله عليه وسلم قاريه نوار هنغرام إيجا بار وداعن نيمة. إكيفان إداروني هن بس بدر هنغرام يا أحد هنغرام إيجا تمام كيفان بار ودا نغنّوني أي بابا فل منا كوري فيما إكيفان أي كودا كوجّي kuda kujjakan wappaflu mana kurumun badur hangurama ya uhud hangurama ga bayar wada no gannewne ehenna mes uhud hangurama ga ikale fonu ke bappa fulu abdullah shahidumun yafahuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihuga ikale fon bayar wada ganne kum hangurama ga jabir ke fonu es bayar wada ganne kama ade jabir radhiyallahu anhu ki بيت العقبة ديوانا بيتوغا إبي حاضر وبيكلون كترين فهم مروداغن فهم وهاربي صحابي أدي مدينة كتبّي بصحابي كترين فهم مدينة وهاربي صحابي إكره فانو مرفل نودي هتر وهار وندن دنيا إكره فانو هنبي نودي هتر وهاروغا إكره فان وهاربي إكره فانكي جينا حديث رواق ربي بيكالون كترين همين وداعن نوا بيكاله. هذا مي حديث كمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. جابر كفان بدالوني إكريفانو أروسي كما رسول صلى الله عليه وسلم حديث قربانيكو أي عام الفتح مكة فتح بي أهرغا مكة هن باقين نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربانيكم. هذا مكة فتح قرباني هجران أفنا هرغا ما نبي صلى الله عليه وسلم مكة فتح قربي إهنمس إيجي كوريغا هجران هوانا هرغا كافرنا مشركنا كيغا إبسومي أي كريك فانو عمره بداغ النبي هذا إيرو جاهلية زمانو غاس مكة کے مشرکوں میں قبول کرے حجن عمرہ یا بايكو اي كم بايك كم غاينا مس اميو منا كوكي نوانكم اهم مسلمون مشركون ديمتوغا هنغرامتك كوريف اكم غاينا مس ما نبي صلى الله عليه وسلم هجران هوانا هرغا مكة وداغن نبي عمره كوركما انمس
Makkah ge mushrikun efar mana kuri Makkah manum mana kuri adi Hudaybiyya ga ebbasumen ebbaswewunu ege terega ebbasum ge sharoto ge terega mi annani mi aharu aharu hijran hawana haruga me nabiyya sallallahu alaihi wasallam umra anuma enmas gihigen annaharu umra uma adi sharoto ge terega himenunu muslimun ge himayata dam beenum wa mehun qabilata uga tereng kudi qabilata Makkah ga washagen tibi qabilata uga tereng qabilata muslimun ge himayata wannam beenum wa mehun muslimun himayat dinu adi kafirun mushrikun emihun himayat den beenum wa qabilata uga mehunna mushrikun himayat dinu hangurama huttaluma diha aharuge muddatekan as hangurama huttaluma ebbasewonu ade Hudaybiyya ga Umar radhiyallahu anhu daloni iyado Umar radhiyallahu anhu daloni Allah ge rasulai aharum mitibi haqquge matiga nuhiye emihun ebbuni ebbasun tekan ebbaswege manabi ebbasi wanagane manabi sallallahu alaihi wasallam egotan ebbasun te ekulawa lebe enams Allah taala ge wahiye efo ebbasun tan nimi Allah taala fathu sure bawalabe inna fatahna laka fathan mubina timaila karek fana boduwegen wa fath devime ehindu Umar radhiyallahu anhu isni wadagane enams ebbasum ga ebbasum dama ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hurumatere kon ite ehinna meskinetwani hijren avwana haruga muslimunge himayata wan qabila Khuzaa adi kafirunge himayata mushrikunge himayata wan qabila Banu Bakr midemihunge demetuga hangurama ekkurawon masalate keji hangurama kurun adi Makkange mushrikun hatiyara adi emihun sirriyatuga Banu Bakra muslimunge himayatuga emihun na dekola emihun waagi verivi ehi terivi adi sirruga emihun bæveri hanguramaga ma nabiyya emihun khilafi ebbasuma khilafi esa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekan ge wadagenum ekelege faanu hijren avwana haruga sirriyatuga lashkarin ekkurevi adi Makkah fatha kurave Makkah fatha kurunge hadisaege ngedo ballawa miedo muslimunna ekiga ebbaswegen te bayaka dekola hatiyarodi sirriyatuga emihunange hiteriumu muslimunna ekiga wa ebbasum baadilikum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam enimmevi ballawa miedo yahudinna hiteriwede waagi veru emihunnan hatiyarodi Gaza ge matin drone tadduwa jasus koddi huriha malumat ke ngebame honna edemi honna ki alum ge adabat terin emihun sida hangurama ga barnu yes haqiqatu ga alum dekeni sida bawarun kamga yahudin deki alum anna ruli islam deenattaka anna nuruhun terikan emihun na tugas alum onnan je ade efo me nabiyya sallallahu alaihi wasallam Makkah fatha gure vingeto fatha gure hadisa ga menene Jabir ge faanu dalwani Allah ge nabiyya hadis gure vi inna Allah wa rasulahu ham gashurun Allah ikalange rasula harrama bay al khamri haram gure vi ravikuma wal maitati adi mulatakati vikuma wal khinzir ur vikuma urmas wal asnam adi buduta fikun Allah ikalange rasula haram kurevie emi hadis kami annani rala mulatakecca urmaha adi budu wikun Allah nahi kur Allah haram kur Allah ikalange rasula haram kurevie ade mi gotan wata Qur'an ga asave mitiket haram megen wakan Allah taala wa higurmane حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به تبامن كمجا مولتكجا ليا أورمها الله نون إهن فرات نانغني بكتلا تكتي تبامن كمجا حرام كوريتي كما أدعتك إهن إتيك واقس آسوي إكتيرك كاروك هيفاعين نيوا هاسكولاعين مرالوي تكجا tanakum wettige marwa takecca eccege dalun jahagen mara takecca marwa takecca adi budutawge nammacce kati dewe taketi wes haram wegen baka mi atuga
Allah Ta'ala bayan kurave ehnames misalaka menen echige dalun jahagen marumuge kurin e dhabaha ko katilafikam gawanam e huddawana kama ade ehmi ennene haram mulataketi tere mennene mulataketi almenna wane haram kurevegen ege teren istisna wani marwafa wa taketi haram ko ege teren istisna wani marwafa wa maha adi goffulange malaki mas marwafa hutta almenna me fenone ehmijja e kuninwa kam ga wajjiya alunne kevene ehenno misalaka kambali bakariye geriye marwafa oti katinunis marwi ehem bijja e hisabun algomenna haram bi ege mas haram bi ege dalile ki mas huddum ge dalile ki ma nabiy sallallahu alaihi wasallam sual kurweni e allah ge rasula timam men khandu datur kurame hanumachen ara uleme waram madunne fingendani eim wudu kuffiya den bom finen nure ehem yakine to hadan sual kurweni inde ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani khanda behe gotum huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu ege fen tahiru ichike manake in tahiru wevene wudu kurevene al-hillu maytatuhu ege marufa wataketi halalaj masmaha me e marufa wa feniji jiyaves alwamena e haram nuwan halal wegendane ade hame gota goffulangi huddumge dalilaki حديث كمي أنني صحابي دنوني ما النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تمن من هنغرام توغا بيرومي ايرو هنغرام توغا كيوي تكتي كتيرين عادي غفولانغي اما ايبس هوديچ ادي بلوا مي حديث كمي أنني ان الله ورسوله حرم الله رسولا حرام كربا فاوني تكتي كتيرين منني بودو ويكو نيغتو ballo ma nabiy sallallahu alaihi wasallam alukon kurman hadafori budutake etake zamane vi budutake makka fatha gure vi duoga gefulu washage bahatta vuri buduta ekere faunu appulun jassawa eche talubale vi igeto em hadis doga mene tinstega fastolas budu hutte e ibrahim ge faunu ge millatu ekere faunu ge deen badal kollu mofu e kurige mihun genessa makka ge gefulu washam bahatta pori budutake tinsadeka fastulus budu ekerege faano talubale be ingeda makka ge gefulu washam bahatta pori ekele faano e talubale mun ekele faano kiyamundiya ayataki wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil haqq gen atuwejje batil gen neti fila hingeje innal batila kana zahuga batilaki e neti we danawi echige e ay kiwmo kele faano e buta talvalemme e fo ballawa ma nabiy sallallahu alaihi wasallam taif ga hada fori bodu bude laate kiya budu qur'an ga asawa ayat ke sasave afara'aytumul lata wal uzza de ba men de kunin ye lat kiya buda uzza kiya budu mi budu ta talvalo ma nabiy sallallahu alaihi wasallam fono bil ashkarta em taif ga hori budu adi uzza ga ay dhat irq ay mihar dan lawakam gabna iraq ahlu werin e me ihram banna hisab ita ga hori budus ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ala min amru korafi adi ehim bude dul khalasa ki bodu bude e budu ta'ala ma nabiy sallallahu alaihi wasallam sadeka fansas aswaru funube ehim ballawa alon mi danna wala wa ke ki tarihi gotun wara saqafi gotun mudarakka ko budutaka eche rakka kora zamane ga alon men wara bodo ahammiyate digen rakka kora zamane ga ballo ma nabiy sallallahu alaihi wasallam alon mi dekke mi misalake gobato eteke zamane eteke aharutake garunutake vifawa budutake taluvalevi ema alon me miedu nuje henge to budutake kuri zamanuga algod men kaaba fange e kuri islam nuwanis e koffawa budan alkon kur e buduta finijya e asari tagetu gotuga bala e agubudu tagetu gotuga bala darul asaruga eteget bahatta kan nuje
نبي صلى الله عليه وسلم علمنا دكافا ومثالك ام فوريا مثال بوجت تلال متكا مسلمون گه لے ہورگن دیا ہنگرامت کوروگن دیا اے ولو بتخون اے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گه ادكافا نمونا يكي ام فوريها ونمونا الله حقرون لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تبامهن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كبابا ريوتيكم ونمونا اي كومبيغت لمن كان يرجو الله واليوم الاخر الله بدل كرن اديميها ادي قيام الدوهس اديميها وذكر الله كثيرا الله جن هذا مقراميها رسول صلى الله عليه وسلم كبابا ريوتيكم ونمونا إفو منني رسول صلى الله عليه وسلم حديث سؤال كنا فقيل يا رسول الله إيه الله جي رسوله بنوني الله جي رسوله أرأيت شحوم الميتة هم كيف مي حرام كروني مولتكدي مي سؤال كنا الله جي رسوله مولتكدين نغافهن سربي فإنه يطلى بها السفن إن تيو هداجين دون توغ لاغت الله එම ඒ තෙව් බේනුම් කරවේ සරුබින් එනගා තෙව් බේනුම් කර තෙව් කුතුගා ලාන් බේනුම් කරවේ ඔඩිතකුගා නොත එනුම් බස් ෆින්ජේ එජේගා එගින දුහ බේට්ටු මට්ටකා ලකොඩි හලාක් වෙන දියු මට්ටකා ෆයින්න යුත්ලා බිහා සුබුන් වයුදහන් බිහල් ජුලූද් අදි හං මඩුකෝ ලෙදර් එචේ මඩුකෝ ගින මුද්දතක බෙහෙට්ටු මට්ටකා ඒගේ වෙස් ලෙවේ වයස්තස්බිහු බිහන් නාස් අදි මීස්තකුන් අන්දා බත්ති ගොතුගා alifan roko adi batti gotuga adi kuruma bese beenun kure ehem vija e huddawana heyye mulatake naga sarubi mistakum beenun kura gotteke mihiri ema e huddawana heyye sualake ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kuna faqala la huwa haram nunake e haram me inge e haram me ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kuna bane ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك يف رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفي قاتل الله اليهود الله يهودي إن اللعن اللفان إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها الله تعالى أبامهم كمت سربي حرام كرفهم علما بدالوه متاغا مسربي مرادك مولتك تيجي سربي كما بس أدياسبي الله تعالى بنو إسرائيل باغا ميهن حرام كربي بكريا غريغ بنغاوا سربي ايگه بنغاوا سربي حرام كربا فوني ام اي سربي وس بين المر مثال اي سربي حرام كربم لما حرم الله عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه اريتكم اهن تيوتك بدلكو e vikka ege agu emihun ke muradaki Allah taala ettin haram kurum sarubi haram kurum e mihun eti tela badaluko ehen etcheka badaluko eti vikka en faida lebiganna mundige ehma lobeta khonne mi hadithum medewa muradaki awam warabba bistan je murade ballo mi to algodu menge mujtama ga islami mujtama ga finnaminda bay kantategi mi hadith ka asa miwafada kantateke banu israil bagage mihun nota mi yahudin kantatakol ulunu gofada misal te kalunne befene ballawa misalaka bankuga algodu me miedu bank interest e kiyani ei riba ennu mane kalunu deke bank interest e kiyama algodu me no deke ei riba kama Allah taala riba haram kurabba fawani ehne me riba ya mikiyani ehen name bank interest not the commission nuni ehen name kiyagen e hudda me dalgod men ki terega e bank interest ga nuje me Allah taala ge waram madubay rahmatullahi waram madubay nujene adiki dalgod men bay fara bay me un gabul wesnu kurebe ei riba ge nannu kiyative ei haram vedana kama e balo meta khonne mikantete ka awma rakater wanje mi yahudin amalu kuri gotemme Allah taala etchin haram kurum ehen namaka badalugo ehen goggotan e huddakon olon ade hame gotalo men fenegen dena yahudin ge amal to gotere yahudin naki makar weri bay ingeto almen adu hanan Allah taala honihir duhuga emi hunna masifun haram kore bewaha ka ashabus sabte me kene emi hunna
Allah Taala honihir duhuga emihunna masifun haram kurabani adi emihunna imtihanege gotuga milavani honihir duhuge mastan anna ge milavani bemihunna kaaniya mastan anna gellavani emihun heti goteki honihir duhuga masnu hibam begin honihir duhu faaba mastan hifahatta dajaha nota walu kone mastan hifahatta bahtafa aditta duhu mas nagani honihir duhu mastan daala hifahatta ne wage sarahat ekka aditta duhu mas nagani emihun eke Allah haram kurabum eke badalu kolli Allah ngolwanum taka ebemunge makarum enne meskinetto wi Allah Taala ebem halak kurabe lebe takhonne e wa Allah Taala ke Qur'an ga asave emihum behigendi timba ekakkama ebbayeku mibunani ti Allah haram kurabe kameke ti ngaranu ganna she digan nukuna she ti munkarateke anebbeyeku mikan kuramum mediyei anebbeyeku megota masifatta nagum mediyei anebbeyeku hamekani in durhelivi ehnemes emunkarate mananu kure emihun tibi ti maname nuhifaname ehnemes e masifami hunna dimaya ti maname degolu nahadaname Allah Taala uqubatuka shamil kurabbi debamihum salame kurabbi munkaraten inkar kurmihum ekanu salame kurabbi Allah Taala bamana tibi uqubataki kobato Allah Taala bamihum makunta kabadu rama makunta kabadu kurabbi kitu Qur'ano ge ewaha ge asave ema lobete akhonne alon bisnalan je dini kantata alon samal wanje alon haram kuraba fawani madu kantatege hagigatuga haram kuraba fa kantatege madu kantatta gina kantatege hudda kantatege haram kuraba fa kantan haram kuraba fawani alon men inna ege maslahatin ekulege mbatiwi bayfar alon men ege maslahatu negidana enabas Allah ekalange rasula kamen haram kurabum e galum maslahati vaane kandane alum ikantattakun durwegannabe madu kantattake ennames gina mihunna shaytana mizinetir koddeni mikantatta ballawa enunto alum men jifa wa musibatake enunto ballawa adam alayhi salam surgege lavva surgen kabe ulum Allah taala ingevi huri hadakum farikul uluvambi emmi gahen haram kurabbi emmi surgege eva furihama niyamatto goder emmi gahen haram kurabbi egahum fariqulum haram kur mana kurabbi enname shaytan asmi dakkani egahum fariqulum washe zinetter koddeni eki goygota waswasde adam alayhi salam marakuti alam ga kantatten higafa wa goyfini suruge fini etanago hori ni'mat finu mafawga aves shaytan age waswa ga jehuni enundo ege sawum suruge nukunne jehuni em balla lobe takhonne alun abadus birwati wanjehen algodu min Allah Taala haram kurba fa wa kantattaken aragana vidanati ve birwati wanjehen ehem mihun uleni kantatton aragana genne timanna miri salame begene kiya ena fakhuru rege nuwana ena ekantattakun salame begen hunna kam gawanam Allah shukuru ada kuranjehen Allah devi tawfiqakum ena ekantattakun salame begen mori ade ena ke muslim akhunna hidayatakum ngede du'a kuranjehen lobe takhunne mi حديث كي يقول خلاصة كي دعاء كي الله تعالى ألومن حلال كربا فاتك تكي حلال تكي كم قابلا جنة إتكتم بينهم كربا كم قال لفون أدي حرام كربا فاتك تا دروا بكم قالهم لفون هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.